Channel sibu miyang tabi ribo khwai khibik pu Govt Job Explaination ahar makta taram noksari ngasi su mayam gidam yamna kanarba job ki information update ama pudun laksari SSC na conduct toba SSC MTS amadi havildar gi post ki recruitment gi anoba notification 2025 ki out oile ko haji form thajin be are hariba job notification de mayam no khwai gi pamnari ji kai no hai matam da hariba exam sida interview gi process yaude typing test yaude descriptive ki paper ji yaude ko only multiple choice ki exam amatang tharaga sida main sabe exam leite prelims tang ne ko exam ji bukhala di selection je dum phangbe harba kwai gi opportunity or job ni job vacancy gi matang detail explanation tabjarage aduga sida nungai rise exam je subject mari hangmani maths reasoning english amadi gk adubu maths ka reasoning ga jidi negative marking leite ko aduna detail explanation tabjarage mayam channel se no thenebe channel se subscribe video se like amadi thabak ki damak do honne experience ing yong nabi damak mayam na video se share tabiramu official notification ki link so description da makha da link phangalamge my form thajin hobose date 26 tagi hore aduga July gi date 24 fo last date lady ko aduga karimba soigiba main mada soigiba targeti correction window 27 July digi horoga 31 July fo gi matam piri ko 29 digi horoga 31 fo nimi humni gi matam piri exam gi matam asi 20 September digi horoga 24 October fo gi manung da exam je conduct tarokani ko do magi ki officer sing sida yaw lere handaki live vacancy je 1075 vacancy havildar post kini MTS ki post vacancy di hojik fo haidok ko khangba ngamdri aduna ko exam je haidu om dai da khang pe hai ko application mo che online de dum togdam ni my SSC app tagi form thasing gadab ni ko my SSC app ki link so description da hapchalamge apply to basi 24 July the last date ni 26 June dagi hobani exam je selection process e ahan bagi CBT je tawraga loire ko ado exam mo che online ne du magi salary je basic ta 18000 dagi horoga 22000 ni ko aduna salary se 28000 athai di dum phangmani ko hada in hand da the official website che ssc.gov.in ne official website ki link to description da loi hapamagi ko multitasking gi MTS ki post ki vacancy je hojik phau khangdri ko SSC ki notification di yaudri is limit che kya na matam de 18 to 25 ni ado sida piribam date of birth che manung chanbo gi dam ni ko date calculation je 2 August 2000 dagi horoga 1 August 2007 fogi manung da laiba candidate sing khatana apply to bu yagani adu havildar gi post ki onadi 18 to 27 ni ko adu sida 18 no to midi form je thajan ba yade ko adubu 25 hen graba natraga 27 hen graba candidate sing age relaxation period SC/ST gi 5 years OBC gi 3 years PWD gi 10 years 13 years PWD OBC PWD SC/ST gi 15 years tonga relaxation loi lari ko relaxation je akoina form thajan matam da sigi document je amu sangoi ko thaba khala matung da document verification da sigi certificate sing je sangadamni adubu certificate sing je last date ki mamang da di talaga di thamgadamni ko ida koriba post vacancy si selection process je ahan magi CBT computer based session ani thong khaido kani session ahan bajindana ahan bada maths ka reasoning gani ko ado ani suba session dana english ka GK gani adubu ani sigi ani ji dadi negative marking leite ko no negative mark ne maths ka reasoning ga se adubu sidadi negative marking leini ko yare matric pass lor ba candidate sing lon apply to we abdini ko sahi di minimum 18 sugadabni ado matric pass lor ba se 1 August 2025 fo gi mamang da lor ba candidate sing ogedani ko adu physical yaw post lay ko physical yaw je havildar khaktani ko physical si walking khatani ko walking ga cycling ga ne si gi lamjen gumba yaw di ko havildar gi post ki je si gi physical je walking cycling duga physical standard test height chest measurement singba adu tang khatani atai hen ba yaw di sida document verification last tas form thajin ba da sangi ba details sing je document sing da iriba details ka manabra habido du check toroga final merit list prepare tawdam ni ko exam ji ki pattern si maths da 20 question reasoning da 20 question punna question amada 1 question da 3 marks keri tawbani ko aduna ani ji da 120 marks lagre 45 minutes ki matam pi ni ko negative marking ju laite sigi session 1 ji ko maths ka reasoning je sida negative marking laite no negative mark ni ko adubu session 2 have tare GK ga English ka je achi dadi negative marking lageni ko question amada mark home de dum keri tawri 25 question 25 question apun ba 50 question ji 45 minutes ni ko to ana sididi -1 ni ko leja negative marking je -1 ni ko yare do exam sing ji sigi selection process sida to ana MTS ka havildar ga je MTS tadi computer based exam online multiple choice tharani sida mark wanga de dum khalani ko khanba je document check torani aduga medical examination ajidi isam chamba basic khatani ko havildar dadi computer sigi exam ni samanani ko MTS thabe exam ga
havildar ga samanani form single form dagi loin main doi ni ko aduga sida physical efficiency test haje cycling ga the sang is cycling ga walking ga ni ko atai hen ba ka sang de physical standard test di height measurement na singba height chest measurement sidi icham chamani ko mi ama loina qualify ogeni sidi basic oiba tawde adaba khada khakki wa ni ko document verification sidi chamana medical examination ji yam chakshe na yeng buduna te ko sidi havildar gi post ni na hapitang khara budi yeng kani do GD dongna a hen na yeng budo oiro ko sidi yare ado magi exam pattern je sida laiba subject sing si maths ka reasoning je negative marking di laite adubu mark ti count to di ko no mark count na tare mark ambu sidigi count to de sigi mark sidi pass ti to de yade pass ti compulsory to de yade mi khudi ma ko pass se 60% muki chang ni ko 120 gi manungda 120 gi manungda 120 gi manungda 60 di phangda ba yade ba adi wala ko 50% ai ta tangkhai di he na phangda ba yade 60% muki chang phango ai jini ko wala da adu merit list le pa di session 2 GK ga English ka gi mark che ani ji pullaga merit list lep kani ko atagi mark maths to mark wangi reasoning da mark wangi maths ka reasoning gi mark to ambo count to zero aina count to gi ni ko GK ga English tang ani gi subject ani ji gi mark che tang nei bo count to di ko adu merit list lep to ni ha ni gi mark se count to bu yaroi ko maths ka reasoning ga je pass ti tok da ba ya da ko si mayam mind da thamga da ni mayam nga si tang yoina textbook yearly pass pro je offer lai ko textbook yearly pass pro je laiba matam da मैम T2M अब क्वेश्चन है अभी दुका 263 द फंगनी को ngasi tang offer ne adu 263 की प्राइस है पास प्रो जे 263 द फंगे है बता रदी काय दे लेनी है मतम दा वेबसाइट की लेयो को क्रोम गुम दगी अदुगा 263 द फंगनी अदुगा करी कना गुम ना पास प्रो मैक्स ओइना लेगे है बा पास प्रो मैक्स ते एक्स्ट्रा नोट्स फंगमनी को पास प्रो मैक्स लेगे है बता रगदी क्रोम दगी फंगरय को सिदी ऐप तगी लेगे दमनी को 351 अदो 351 अब जे सिदा प्लस 30 मुक लाखिनी को 381 मुक तारकनी एप तगी लै मतम दा द पास प्रो मैक्स लै बिजिना हेना क्लास नोट असिंगबा एक्स्ट्रा मटेरियल खरा फंगमनी को अदो पास प्रो तंग हदि टेस्ट सीरीज थाबा PDF डाउनलोड तो बसी तंग ना यारे न खलगदी पास प्रो जिदम लै बिहाय पा टेक्स्टबुक एली पास प्रो अमदि पास प्रो मैक्स की लिंक चमनी को चंगफम दो कोइना लैफम दो खखेना वानी को लैबिगी लिंक सो डिस्क्रिप्शन दा अवेलेबल होलमगे अमुतंग लैगी जिना एग्जाम सिंगी लोइना एसेसेबल ओइदिनी को यारे अब मैं आमना क्लास की हदि एग्जाम सिंगी प्रिपेयर तो मतम दा कोर्स यावी निंग लेरगदी मैं एडवांस मैथ्स की कोर्स जुलाई 10 दगी हौदरे दो कनागुमना लाइफ टाइम की कोर्स ओइना ऑल सब्जेक्ट की यावनिंगजु लोइना WhatsApp नंबर जिदा कांटेक्ट तौरो दुगा मैथ्स की ओइना एडवांस में अमदि एरिथमेटिक की ओइना यावनिंग बतारगजु लोइना लैको मैं WhatsApp दा तौसिन बिरो कांटेक्ट तौसिन बिरो दुगा क्लासिंग असि यावबि यागनी अदुगा SSC MTS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा अवेलेबल होलमगे अप्लाई तौनबल लिंक जिदी माय SSC ऐप तगी तौगदबनी माय SSC ऐप की लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा अवेलेबल होलमगे को अनोबा जॉब नोटिफिकेशन लाक मतम दा मतंग सना वीडियो सेमके ngasi gidi matang sida वीडियो ji loisin jarage thank you